Z aplavzom in v spodbudo so novinarji pozdravili svojega kolega, ki svojih prepričanj na srečo ni plačal življenjem. Vodja ukrajinske obveščevalne službe Vasil Gricak je pojasnil, da je bil umor zaigran v okviru večje operacije, s katero so oblasti razkrile zaroto ruskih tajnih služb, ki naj bi dejansko načrtovale umor novinarja. Operacija je bila tako tajna, da zanjo niso vedeli ne novinarjevi sodelavci, niti njegova družina. Приходится хранить коллег. Вы уж извините, что заставили вас все это пережить, но по-другому просто было нельзя. Отдельно я хотел бы, конечно, принести извинения моей жене за тот ад, который она прошла за эти 2 дня. Олечка, прости, пожалуйста, но здесь тоже было без вариантов. Ukrajinske varnostne službe so v zvezi z operacijo aretirale moškega, ki naj bi sodeloval pri načrtovanju umora. Який отримав завдання знайти за грошову нагороду виконавців цього зухвалого вбивства. На виконання завдання російських спецслужб громадянин Г. запропонував своєму знайомому з числа колишніх атошників за грошову нагороду в $30 тисяч США здійснити терористичний акт вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка. Uradna Moskva je v današnji izjavi za javnost včerajšnje dogajanje označila za nenavadno. Не знаю, насколько цель оправдывает средства в этой истории. Но, слава Богу, что человек жив. Это не меняет нашего отношения к Украине как к стране, где быть журналистом опасно. Kljub navdušenju, da novinar ni bil žrtev političnega umora, pa mnogi opozarjajo, da primer odpira nova vprašanja in lahko vrže senco na vse politične umore. Gehen wir davon aus, dass auch aufgrund der Abläufe und aufgrund der ganzen ungeklärten Fragen und auch aufgrund der Glaubwürdigkeitsfragen, die sich daraus natürlich ergeben. Vojni dopisnik Babčenko je poročal o vojni na vzhodu Ukrajine. Pred odhodom v Ukrajino, kamor naj bi se umaknil zaradi groženj, pa je delal za opozicijski časnik Nova Gazeta in radio Odmev Moskve.